Salams and welcome. Thank you for joining me in part number 24 of the reading of the Afrikaans Quran, the Heilige Quran. As what mentioned, Alhamdulillah, the Heilige Quran by Imam M.A. Baker. You can get copies of the Quran in various languages from the IDM, Durban, IPCI Durban, Muslim Judicial Council, Cape Town. Well, this particular copy, I got it from Muhammad's Hardware in Pretoria via my friend Jones Yunus Musadada. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all of them. And as we mentioned, we have completed, alhamdulillah, by the grace of Allah, we have completed Surah Al-Fatiha, which is the opening, the Anhaf, comprising 7 verses. This is also known as the essence or the mother of the book of the entire Quran. The entire message of the Quran is contained within Surah Al-Fatiha. And the ulama have written volumes just on the Surah Al-Fatiha itself. There's great, deep meanings. Right, but we are just doing a very superficial reading of the Afrikaans Quran just as an introduction. Now we are busy with Surah Al-Baqarah, the cow or the heifer, the Kui. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Oops. I think I missed my spot there. Let's try and find it again. We're busy with chapter number 24, at least part number 24, chapter number 2. Afdeling 11. Hulle verwerp die profeet. Voorwaar, ons het die boek aan Moses gegee, en ons boodskappers het hom die een na die ander opgevolg. En aan Jesus, die seun van Maria, het ons duidelike tekens gegee en hom versterk met die Heilige Gees. Is dit so dat wanneer 'n boodskapper na julle gekom het met iets wat teen julle sin en wil is, julle dan verwaan geword het? Sommige het julle verwerp en sommige het julle doodgemaak. As we mentioned in the previous episode, that there is only one creator, Allah subhanahu wa ta'ala, the creator supreme of the heavens and the earth. He sent 124,000 messengers and 25 are mentioned in the Quran. The origin is the same. Noah came from Allah, Abraham comes from Allah, Moses comes from Allah, Jesus comes from Allah, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam comes from Allah. They all came with the same message that there is only one God, right? People didn't like it, so they start changing the words of the Creator, except for the Quran. Now this is imprinted in the heart, mind, body, and souls, so nobody can interfere or change that, right? Let's continue. En hulle het gesê, ons harte is skaatkamers van vryheid. Nee, Allah het hulle oor hul ongeloof vervloek. Daarom sal daar min wees wat glo. En toe daar van Allah 'n boek tot hulle gekom het, met bevestiging van wat hulle reeds besit, en hulle dit kon herken, het hulle dit verwerp, hoewel hulle van tevore vir oorwinning ter die ongelowiges gebied het. Daarom rus die vloek van Allah op diegene wat die waarheid verwerp. Sien, hulle verwerp die waarheid. Hulle siele het hulle vir onheil verkoop, sodat hulle Allah se openbaring kan ontken, omdat hulle jaloers was dat Allah sy gunste aan sy dienaars wat guns in sy oë verwerf het sal gee. So het hulle toren op toren uitgelok, en op die ongelowiges wag daar 'n vernederende straf. 'n Vernederende straf vir die ongelowiges. En toe aan hulle gesê is, glo aan die openbaringe van Allah, het hulle, laat ons weer begin, en toe aan hulle gesê is, glo aan die openbaringe van Allah, het hulle geantwoord, ons glo in wat vir ons geopenbaar is, en hulle verwerp dit wat daarop gevolg het, terwyl dit die waarheid is met bevestiging
van wat hulle reeds besit. Sê dan, as julle gelowiges is, waarom het julle dan vroeër die profete van Allah doodgemaak? Hoekom? En voorwaar, Moses het na julle gekom met duidelike woorde, maar in sy afwesigheid het julle die kalf aanbied en gesondig, en dit was 'n groot fout. En aan die voet van die berge het ons met julle 'n verbond gesluit. Hou stewig vas aan wat ons aan julle gegee het. Toe het hulle in hulle harte gesê, ons hoor, maar ons gehoorsaam nie. En hulle harte was vervul met liefde vir die kalf, vanweë hulle ongeloof. Sê aan hulle, julle geloof dwing julle tot sonde, as julle werklik gelowiges is. Sê, as die huis van Allah in die hiernamaals alleen vir julle bedoel is, en as dit ander uitsluit, dan moet julle, indien julle waarlik glo, na die dood verlang. Hoekom verlang julle nie na die dood nie? Hoekom? Maar, voorwaar, hulle sal nie die dood nie uitsien nie, omdat hulle hande vroeër kwaad aangerig het, en hulle weet dit, en omdat Allah die boosdoeners ken, Allah ken hulle. Voorwaar, julle sal vind dat hulle in 'n groot mate nog as die afgodeniers. Laat ons weer begin. Voorwaar, julle sal vind dat hulle in 'n groot mate nog as die afgodedienaars die lewe begeer. Almal van hulle begeer selfs 'n duisendejarige lewe. Maar al word dit aan hulle vergun, sal hulle daardeur nie die straf ontkom nie. Allah sien wat hulle doen. Allah sien alles. Allah sien wat ons political leaders doen. Allah sien wat die criminals doen. Allah sien alles. Allah sien alles. Right. Stay sterk. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ameen ya Rabbil Alameen.